guys, welcome to my YouTube channel. Boop, boop, boop. Nasiyeni elibode guys, sisuka eShepstone. It was such a long journey, like it was such a long one, including stop and go. Bangabaya xoya ngaseMthatha sama. Yo guys, but we ended up sifika ke eMthatha. Yo, ke yabona ke la town ifuna umuntu onenhliziyo efit because what a wow. Ndakhwela itaxi and then now ndiyaphuma ke ndiya eLibode ezilalini. To my surprise ke guys, hey, I thought eLibode ayina down but asikho apho. Senza quick stop sahamba sokha umhlaba obomvu because khona into ekusuppose iyenziwa ke ninganibuza ndiyazi. And then ndafika esapha umngqusho nomleqwa. I mean like child. Phekile ke usister wethu yam. Outfit check for the day ke. This is the following day. Yimikelo. And then nenza i-ironing for ichomi yam ke. Sathi break. Why wayibona breakfast enje wena ezilalini? Siqhele. Oh, how to sasa le moto ukwazi ukuvlogga le moto Ngenxa yale nja. creator for the day. Guys, sise Kwageba. sikageba Po. Hi baby. Ndiyafila. Okay. Content lady. Jimkelo. I so wish to know Bab and Senzantona, but cases anyways. It's fine. Like and then started around the house. Okay, sitting up. Oh, 20. Bendi nixelele ndathi ndinabo abantu endizana. Okay, but what is it? Show me like Orlando Mkwenyana ngoba balapha sebefikile. Xelela ngathi ke Sizohlangabeza all the way thwele into leni tozokulala yo sikule way yakhona. Mama vulela mandwendwe ayanqonqosa vulela mandwendwe kutya food disho. That's favorite meal of the day. Yo, pardon. City done for the day. Okay, man, you need to bless me for khaxa bethu. So guys, ningalibali ukuthi like, comment, subscribe, share nje. Nididi ba. Ngelove kule journey ndiqalayo. I mean like child. Bye.